Boleh fi bara iwan bertip fi ba nyimut on latnya akhirnya short film la akhirnya skat jengdam ti hakane short film ngasih mata ta tung siap pala khabijat Nah kalian jangan gua bertip shopi hakan di short film ke skat jendong na akung kepuran balakot yang ada di Rina. Kublai phi baro nak kalian jonga aku petip sapi bangin pelat no ya ka short film ke paketeng ka skat jendong pihak kan skat jendong nalong way na ugang bos balkhot daudon Nah kalian jangan rumah aku bentuk shopi bahkan nih short film ngak kom iparlau jauh aktris ibang balak hal yang ngak kerteng kalaya. play pekan branya nga bang sang bahar pait ho ha kau kasni pesayo basngai bahar pelat pan yang ti season 4 ngon pihak fi ba penting bayar kan ka short film la akhirnya skat jengdam nyimut on platnya agak kena tarik berjulah ini option ada apa agak pornya bisa jamin apa itu ya pakai channel jangan kasih seni entertainment Kumta no kerpa di pi kipai pa bapenia kersan lang dakabal like, share, comments, but subscribe. Ya kan ke YouTube channel Shwas India Entertainment. kumta ang kapal phi baro punya aji kesan lem ya kan ka short film jongi kapal sepelat ang khandai tarik mentau banai ha hanya baji janmet ha YouTube channel jong ka Shwas India Entertainment Angker pak pina kalian jangan dakabafi ajin kersan lem dakabafi like, share, comments and subscribe. Kublai shibun. Te nak kalian jungi nyimpan itu ya kan ka story jang ka short film la akhirnya skat jengdam ti kumta ingin saya lupa ka kena tarik berjulah ada apa por nya bisa jamin akan ka YouTube channel juga Shwas India Entertainment. Oh, ketuk kan thai ba minta ya bang. Lalu pun ang maya ka, tapi kamu tidak temui sekali lembar balap ini. Tina kalian jonga ngampar kwa banyak tu mentah yang story ku bukan bos. Right toh nyapet hak handai tarik mentah banai.